مرحبا جوارا از نها لپرتوخانه برادر خو مبرای خو و ابودا پچوک ادی جور و پیدا تنی دی به پرتوخانه نها به هفرا دی پرتوخانه وی سر راست بکن پرتوکان بجی بکن یعنی می حال بدن که همی چقاست کارم بجی بکن بوی هاوی و برادر من اسماعیل تو سلام بدون دست بکن سلام رئیس کولا نیت خوازیم مرد بچه برا برادر جن اف خانیه از تازه من باری وی خانی کریه مخواست از لی ودیش خواهر بکن پرتوخانه خواه ایرو مبان برای خواه کر و هم به هفرا وی درا بدن هف یعنی پرتوکی خواه بجی بکن ایش سپاسدار ویمه او هاتی هم نوی درا ایرو پرتوخانه خواه بجی بکن کابای دست بکن نهاية ملفر هلبت مناقشتكن كا ام چه كجان برتوكي لكوداري بجيبكن فلان ديروك ويج كلاسيك رومان هلبس چي روك بيرانين وكيدن تشتن وها ام اوكتكن ام سر مناقشتكن جبوي جي عيارتكن هلبت ابنتيرا ما بكه دي اميل عيار بكن كان بنيرن چاوا چه دبه وها ام برتوكان ميزادكن وياك بياك شي هوددن بتجيبكن ولغوري ويجي دفهم عيار بكن كا اف برتوك چاوا بينا بتجيكرين كو داما مرل برتوخاني ميزاكر و برتوكا كو ام دخوازم برا البرت چاف بافجي قالك مهمة نهاش خواه ميلغور ويجي ديزايني بكن و برتوكا كت لي اس قربان لانه كباب راسي جي از جي براي مجي وصايا وجم مسترش خواه او قالكيش برتوكا حازدكش خواه بس اج بصاياوي يعني وها برتوكان را زيدا علاقة دار بوم و بشراجي اج بوم برتوك حز اوش برتوك حزاش خو ناوي برتوك حزي جي وي لقانا لا مكربو افجي قالكي باش بوش بو من براستي ما برتوكي بيجا دان هف باش وديت كيش هوا هند بينن هی بردوام دکه و ام پرتوخانه سر راست دکن پرتوکا بجی دکن خوازم برهمه که نشانی و بدم اف برهمه بناوی احمد خانی جیان برهم و بیرو باوری میش و شاخانه دوزات چپکن اف برهمه ج خالی من رحمتی خود رحمه خالی که خالی من شابان پشتی کو وفات کرد پرتوخانه وی گیشتمه لی هلبت برادر من اف کرد نهاد پرتوخانه وی دایه براستیم جیه که وی گلکی گرینگ هیج بومه و چاپاوی عول نودو حفتا دایه لین ها جاوستای چاپیه لی هلبت دما کج خالی مرف وها برهمک دیاری بمینه و پرتوخانه مرف دا بجیبه به پر هیجه براستیش بروی برهم ده تمو دایم وی بینه بیرامه مدانسنا پرتوکا خوشی کر بحثا بیرانی نا خوشی بیرانی نا لگل خالی خوشی کر نها کم بردوام بکن ev berhemji bi Soraniye romanûsekî navdar popüler li başta Kurdistanê Nebez Zgoran bi navê şazadeyekî Urfa belê romaneka Nebez Zgoran e me ji Süleymaniyê ev kiribuyan jî ji Hewlêrê nayê bîra min em wê sal çûn başta Kurdistanê Ez ê wisa navberê da danasîna pirtûkan bikim nîşanî we jî bidim bila bala we li ser be ji ber ku berhemên xweşik hene bi rastî pirtûxaneya birayê min de gelekî berhemê kevin jî hene min got xweziyê min bana lê hesûdiyê dike û pirtûkan nade na yani ez jî wisa me bi rastî jî em xwîner pirtûk hes ez barim em tev wisa ne yani yên ku wek me hebin ew dê fêm bikin meselê ji ber ku gelek cara diyariyan heval dixwazin ama براستی هم نکارم پرتوکیش پرتوخانه خودی یاری بده. ev jî şahê dengbêjan Şakiro Ez guneme elbet ez ne denk bêjim ez nikarim bibêjim şî bi rastî min hez dikir dengê min xweş ba xwezî min bi piyanoyê wiha hin stran bigotin ez piyanoyê gelek hez dikim lê helbet nizanim bikar bînim lê tim û dayîm dixwazim ku piyanoyê bikar bînim ka em binêrin dê belkî di pêşa rojê de ev tişta çê bibe lê wek hobî ne wiha tiştekî profesyonel ji ber ku nizanim tim kêfa min bi piyanoyê re hatiye piyano pirtûk tiştên wiha em bêjin wiha zû em dîsa bicî dikin
و نابری دا چای ماجی تی تره فلان از دیسا پرتوکا نشانی ودم فرهنگا که ژاپنی کردی انگلیزی من نشانی ودن نظام ودیت وکیدن جگر خونی هیا و برهمین دی لسر صلاح الدین جی برهمه که گلک مهم هیا ابن خلیل کانی ویساندیه و وکیدن ایشی و هون دبینن لهم برج پرتوکیان قالند و هاب ستور مدانه سر پرتوخانی و برا و هال برج چالبن افجی تشتکی باشه کود مال داد بمره پرتوکیان خال سر پرتوخانی خو و ها بهوای کی او و ها نشان بکه انگورز بکه کو بلا ینتین مالی جی ببینن بلا او جی های جهن تشتاه بن بلکی نگار بن پیدا کن بخوینن فلان لی بلا بزن بن کو گلک بر همین وساجی هنه یعنی از بخوا وسا دیزاین دکن پرتوخانه خو برای من جی وسایه دبی مره هر تشتی وها او کنه که تبلیغ نه که گره مره هن پیامین خو برای که تشتی جد کاره بده در دوره خو بجن مالباته و فلان و بیوانان Manifestoya komünist ya Karl Marx و Friedrich Engels mamoste Sami tan vergere krem ev xwandu bu gelekî xweş bû yani vergera Sami tan birastî jî baş e ama ben ما بحثا مارکس جی کر مانیفست پارتیا کمونیست جی کر اف بفی هاوی بو و ام دیسا پرتوکا بجی دکر Fatma Bozarslan gelo başnav ji bo we em bêjin başnava Bozarslan nas kir ne wisa Mehmet Emin Bozarslan hebû Fatma Bozarslan ev jîna em bêjin jîna Mehmet Emin Bozarslan e bêdeng mane zozanên Kurdan ne zarokên Kurdan وها برهمک ویا هلبستانه براستی وشان خانه وشانین دنگه چاپیه پر هجه هلبت جن و میر نویسکار بند مالکی دا تشتکی پر هجای بامن وها برهمک بالکش و گف نجیش خواه کنگه چاپیه 2001 دا استنبوله ev jî seta Mesneviya Mevlana Celaleddin şeş ciltan pêkte ev. Berhemjek jî İsmail Beşikçi hêvîdarım mamoste sağ be û demeke nêz de dise vegere gelme îskana mecburiya Kurdan wergera Kurdî. Berhemeka Mehdi Zana evîna dilê min berhema helbestane û kengê çapûye 1993 Mehdi Zana û zanin hevjînê Leyla Zana ye û siyasetmedarekî Kurdên navdar jî hêje jî û wekî din berhemî jî gelekene çend berhemek wî berhemên kutuxana min da jî heye. Li vir berhemeke din heye felsefeya 18,000 alemi Abdülkadir Kızılkaya nivîsandiye. Di vir da biqas ku ez tê gihîştim ev çi bû di Erebî da herfên çi digotin ji bayî re? Harfên Huruful muqa. Yani li gor harfên Erebî her harfek hejmarek li bere li gor wî jî tarîxan dijmîre. Diyare mamoste jî ev e Abdülkadir Kızılkaya. Nuzan ev berhem ji balkêş yani çilo hatiye amedekirin
و کنگ چاپ بویه نانه بیسینه برهمه کدوم دیسان زازاکی هیه چندین برهمه زازاکی جد پرتوخانی مدا هنه وید پرتوخانی ویدا شی هنه زمانان خزینا باپیر من کردی ترکی و ارمنی Mehmet Said Aydın'ı ev xebata ev hunera hêja biraz ya çekiliye ji bo apê xwe İsmail helbet ne ji bo min hunereke pir mezin e û hal paşê jî nivîsandiye ji apê min ra diyariye gelekî baş e ne û از پرتوکێکی نیشانی وە بدم بە ناوێ ماڵە برازیان من هێ نەخواندیە ئیسماعیل ژ نەخواندیە لێ جارە عەول دەما me ev pirtûka dît êdî wê demê me hê baş nizanî kurmancî bi xwanda felan nizanim me got mala barzaniyan ji ez ecêb mam yani helbet weşanxane aram e min ne ev roman jî min nedîtibû em got dibe ku berhemeke pir وها رخنه‌ای بعد دیساج میگو برای گل مهبه موی چای کری بر گل میچی هیه بشتا مهانی مال بشتی دمکی جاری تبیر آمد پرتوخانه خدا وها پرتوخانه دنیریا برهم گرد میزکری مالا برازیلیان فلان وها وی دمی من فرق کرد کو منابع پرتوکیه بغله شاشی بود یعنی مالا برازیلیان رومانه که جوشانخانه آرامی هاتیه چاپ کرد برهمه که گلک بستوره نزانم که دیم به کنگی بخوینم زحمت برهمین وهاب ستور دو کردی دا گلک یوان زحمت امره بخونه براستیشی یعنی جبر کو هریک بار ننم
جبر وی یعنی راستی زحمت هنگار جهن برهم را مره بیجا رومان جی یعنی تشتکی و هاش هیه امی داویا ویدیوی دا ده هجمارا پرتوکان جوارا ببیجن ده پرتوخانه برای من دا که چند پرتوکن به کردی هنه پرتوکن ویه به کردی تنه ین به کردی امی هجمارا ویج ببیجن لیل بنده بن حتی داویا تماشا بکن شوه ندوی نابری دا هجمار چی که چند پرتوکنه از جی مراخ دکم کاون تخمین بکن و تخمینین خود بنویسینن لجم خوانگو دبن ویدیوی دا فلان و پشتا امی جوارا بیشن ev ji külliyata Siyonizmê ku min gelek cara behsa wan kiriye dezê dîsa jî behsê bikim biyografiya Siyonîstekî sosyalîst ku ahêrî muhîm dewleta cihûyan divê me qet bixwînin humanîst û şervan dîsa David Ben-Gurion yekem Serokvezîrê İsraîlê ango yê ku îsa jî da mezrandiye yani wek rêberê wan serokê wan e û bi taybet Golda Meir ikona ew jina ikonik em bêjin ew jina cihû rastî pir hêja ye yani çi jin çi mêrên Kurd gerek bixwînin taybet jî jinên Kurda û dîsa meseleyeke girîng ya Elîzerben Yehuda zimanek zimanê edebiyat û welat zilamek ku zimanek nivîsek di hawarê da ya celadet heye li ser vî camêrî ye û bala me salên 1930 da sî û dudiyan em bêjin yani hêj di wê demê da bala me kişandiye yani ev têkiliyên cihû û Kurdan ev rastî gelekî dîrokîne çi dewra modern çi beriya modernê ev külliyat li vir yek daha berhem kêm hene wî hîn temam nekine lêl gel min temamen berhem ev külliyata bi rastî jî gelek muhîm e ku hûn bixwînin û hay jê hebin û nas bikin yani xwandina van pirtûkan navê manê ku hûn piştgiriya tiştekî aliyekî dewletekî kesekî dikin xwandina van tiştan dike ku hûn tecrübeyên milletekî neteweyekî bizanin û jê sûdekî werbigirin ji bo xwe ji bo netewa xwe û ji bo em bêjin têkoşîna xwe em gelekî westiyan û em hatin dawiyê lê hêj me giş bi cî nekirin bi rastî ji ber ku him pirtûxane vêga têrê nakin lê niha hê pirtûxanî nû jî nehatine em çê dikin ji bo ku van pirtûkan ji têda bi cî bikin ev oda bi giştî odayeka pirtûxaneyê ye ciyê kar û xebatên rewşenbîniyê ye yani biraderê min ev der wisa kir û tiştekî pir baş ye ku divê malê meriv da malê me da ciyê pirtûkan ciyê ku em têda karibin bixwînin û münaqeşeyan bikin wiha gerek ciyên taybet hebin ev çanda ev kültûra dibê dina me da ji belaber niha em bipirsin ka çend pirtûkên wî bi Kurdî hene ji min ra got helbet û hejmareke baş e nizanim ya ji bo me rastî ne baş e hêkê me lê em binêrin hejmar çi ye em ê hêj zêdetir jî bikin ez jî ji piştayê xwe bijimêrim bu were parve bikim lê neyîro çend pirtûken hene hinkî nêzik were pirtûxana me da 1900 pirtûkên Kurdî hene 1900 1900 hene
zaten ev Pirtûkên ku di pirtûxana me da yê Kurdî me pirî me bi hev re tov kir. Em derdiketin me em li sahafan digeriyan li ser internetê li ser ew kî me lêkolîn dikir em lê digeriyan û me sîparîş da datin derê me. Awayekî dinên me bi xwe em bêne ji weşanxaneyên me mesela em bêne yê nûbaharê yê avesta yê dozê yê wayekî din sahafên yani sahafên ku piranî Pirtûkên Kurdî difirûşin şînin. Em bêjin vê dere em navê Husên avê dikanin bikarin. Erê Ekrak Pirtûk li Fatihê yani ye. hûn dikanin herin. Wayekî dinê jî çi bibêjim? Hev xwasa bêje. Ew qase yani. Erê. Wekî me got 1009 pirtûk. 1000 hema 100 pirtûkên bi Kurdî di pirtûxana wî de hene lê helbet me nikariyan hêniyan bi cî bikin. Wiha bû. Vê gavê ew qas me niha bi xatirê we û li xwe baş binêrin. Bimînin de xêr û xweşîne.